Abusiafo ene adofonom mema obibia akwaba ede ebatuma GHSO mosomfo muniaba ekua sikapa nenenso menimu edi ehye na munim se yeji edwase dana chese ensemu a edi atentwie ewo meyi emuneno ena yebono bede ewo yapno eso etwenesere ene abasa pe ensem no nyina ne pomasi beye don senumu esukose de be ya etiefo ne ahwefo monsoso mobetimi atemo ho asene mo ka mohunu hawa mobeka no esi afa na mubua so a mohunu se de mobebua no enso esi afa na ebusuafo ene de video bi trende a chese video no emu no yen papa chese dudo na nim no se computer man wababa beka ensem bi de afa Reverend Tony Asamoah Boateng a dudo na nim ne se Apae life and wabeka ensem bi de afa no ho a wo chese nensem a wodi etu dwa no wonte ase say dinti ene wo say papa redan edema confirm na ebusuafo ensem ede etre no na wo kanense no wo twem se wodwedwenchie ena wo beton wa sore dan ede ama eye konfoba na sese sika no waje edi awie sese wahunu wo so ye kwase a wo ye antimi wa manipa na ye den enya tumi wo sese wa sore dan ena wo yuso ne ensem ne de abusuafo esewani ensese ye kan ede cho na se de ensem no ekwa wo behu na asofo na wo mo eko na asofo ase wo mo etwe na nsusu obi nim de beba na ubehu ana nsem na ye bubruja ubekom a obedwedwem na chese na omo ye ayonkofo pa na bibinti ena masa na oma we nyina ekoso nti ne dey yaba aba bepiemu ewo yem papa Apae life ni fie se ye nsusu ye ba ni aba beje eye ne ho entwemu ede afa ensem ne ho na ansa na no ebusuafo moma yenkontie eye computer man nsem odi tudwa no embra ne ba ye beto aso mi kama di ni mu na Osofo ye friend Apae life ni di kura be piem se wono waton na sore dan dia mo komfo agrada asanya sene nkom se the year 2020 mami be ye odifo kase wo Ghana anase nyami na nyankopon be yusu mami ade na ye nsenkyerene wo Ghana ebro Osofo Apae life tie mi video no na wo tie mu nsem no eno wo tie mi number eno wo friend ansem de waka bi pa enyame na meba be sitro dodo amatoa mepese ofre me no ensem wo kan ye no ye beko ni akwakoti kunu nyansa wabeto aso da afiri sofo dodonchi ensem adenti na wudi say sofo de wunyimi ya nyame ya so de dai ede ya ho che konso wabeto de ama konfo ene konfo agrada pa kira pa life say ni chimi obekimi ye no wanya so mfaso akonbeti obetena so dem wa Apae life be hu ni gimi ya wonya baby nya so azese wona na bola so ne asa amai ho no onya asori na se ukoya asori ofanye ogosi asori bi wobotia no na obi so si abosasi animu na wo woja nyansi anya yiye woton e de ama hwede agrada no wo kire so nyansa agrada wo nyansa so wafa nyame wafa ni yiye pa de nyansa akora bedu me bia Apae life akoye o sha wona asori ho ye me na me kam chopa o man from mu nsema Apae life nsema me de batu wie mu no obedwane de na okokonongo okoye okoye de Apae life kokonongo de na okokoye kan bi kire yo me nkasa me pese oba abontene magu ne ni masifiri suro be sifom si ya fete sofo aton so da makonfo and agrada na so wa sachira no hunu gimi ya wode na mu wiase wa bebre so de malisika ma esi aso da woja janse ha wo ba ehwe aso da masi wo ba se ya mo fe ni esa bie mu no ye gina mu wa hokyere na yim wo de ontimi ahokyere atopa 20 moja aso de na wone na kwasiafo onyire nyame afro mo enwan ni nkusi yi boko enye boko ye rough so amasa so no mo ahumpa no he knows what I can do Osofo okobo twede ya na se mo obi ansa me madwene bom dada computer man twia mehwe se mesiesi o montem e di sa time no ana ne honhom a eti ne mu a emfre rade no e kenya no ho so atiase se ye po bi a
we dwudwentwi a computer man ene di kan ye dwudwentwi first Odifo adenti na wo kasa de nti a me kasa na say computer man ne di kan ton na sori dan wono ne kire me kwan a ye fa so eton asori dan oton ma sofo bi a ya friend Abraham Ejei ye wi a me de sofo no number ebe ma mo me tumira na ma kire si ne mpese me kan asem bi a etiefo adwen be mo say ebi a anansesem bi ene bi a metro so oton ma sofo bi a ya friend Abraham Ejei ono na oton ma no so na computer man no me hunu say we oni brefo because ebra sofu dito ewu ye no na yi ase saa time na my imagine say mpesa me ton ma sorry dan eti ote ye no ayi na se me na ode me ye ayi ofre we anu waka chense wate asem aba Apae life ebe ton na so dan na ma konfo agrada o chese okeka kan na saa ama omo bo mama ne no obi anso ba me nchen ebe bisa me na o enye konfo agrada ana me ton ma sorry dan mo na ni kunu no sofo enti because of say ni kunu no hye obi ase no mo so study hu no say bia se ni kunu no in case say ofiri ho ana bia ofiri sofo no na ase a also munya be ya o man ka say o ma sorry dan betima ya den e ya sorry dan so ata say na computer man no be there say tiefu nyina hwe ni behavior no one oh yeah wa sorry menso me ya ma sorry so uko false liar obi etoni false that obi ntra enko obi adwuma mu so edie be nti na wo ye wa sorry me kura no obeto me wo wajaja nhyɛ ana odi kan ton wa sorry dan first so computer man no wo ye software onum wi odi for the yeah sure me na meka me say computer man onum wi asofo aye nam nyina ye nyina nim say computer man onum wi two computer man onye sofo na oye den more than comfort because Friday bia no or ya sorry a first no na ocha kokko quite e wona sorry dan samu wo de wani kokko hu ya na wote hunu ya menka so ata se me kan samu a menimu ni ameka ana menim ade ameka ba bia ameka safri two ensu a eda ogrogo no Friday bia ana every month bia no kotwa kokko software otwa kokko ewo ensuo ho me pese tiefo o man kasa nye di sa asen so enti oyobi e we nibrefo because time one na fan say me ton ma sorry dan ma agrada no na medical shine nkom na dada because agrada na oba me ho sorry Friday bia no 31st bia dura na me ho na oba all night it's one all night bi oba e na erade fa me so am se ma me erade kasa che me se brebi beduwa wo be jai akoma adwuma no na waba be ye suro nyankopon adwuma eti me kan ye no na wono won hyeda enti ase na me se erade afa me so aka na se opo se ompo ebebe mo ka che me se akonfudwuma ne sika wonya firi mu no enye bi ni asofudwuma because obi time ba na ho nipa ba ko time je na 500 billion o time je na 200 billion na asofudwuma no one day no ya kwa one day be common hand 1 million kra say or the ba to offering e jo ndie na adwuma wo ye ne ho to no enti die benti e na wo se ujai e be nyame adwuma msitie me why na aka ama na bam ebre rade ti asefo nhye se firi nyame a asema meka no ebeji so atase computer man onye sofo oyi onibre for papa onim me sure say mo ba na mo fa ba bia na sori na wo ansa na mo ba fitting shop bi ewo eho ene na sori na ofi na sori na fitting shop no eye computer man ene toye otoye no me say obey payment ni nyina awie ti ben no sika wotua ma no for beginning no na fe o peskani bia kan na ben se da bi enye sa na contract no etie so atase media di minimum za balance na aka na metua ma na magin paper ana asem no kodi court minimum ne akosie
So what I say, it is a sika a wono ofa apobo. So no say nanagrada e obi a obo apo computer man is more than nanagrada. So for what you obi ho sika. Na say sika no e wo say enya nto enya ntua. Usika ni so mo ye den eje wa de. But ofa kwan bi so afa sa nipa sika. Ama asem na kodi court enne wo chena na wo chema nim ni akosie. Etino me enka ho asem. So at asenti computer man there. Oye oni brefo papa na wiase no sebe wo sene wo yonko a otan wonim baabi a na sore dan ne wo no ono ankasa ni fie e wo ho onso mo si asore dan round bi wo ni fie na ansan wa kwa asore dan wo ba mi fie na wo call baabi a asa ni fie no ene ma ha na difference ben ne wo wiase se wo duru baabi na obi kan obi ho asem a me obi kan me ho asem a me dey can share from the nase dey go see the tree no me hu no say bia nipa na o ka me ho asem e bia one o sene me so sene me dey a wo say asem o ka fa me sua dey but Mr. Disa nipa na me hu no say nyame empeja wo me so esene no na emom eye ni bra na me hu no say fi na tini mo computer man or beifo me na me come chere allegations a wodi gu ni su enyina so oba bonten na obebe kasa wo ye sure so betimi afesi me da bi mentimi face ni say mentimi face na nka me nya no so at as me starting nya me aduma me ni obi enya problem da for 35 years ni so at as here and obi anso ni mo say asem bie free manum e ba me ka no e na ye aduma na na agrada me share ne nkom say after 2020 obejai akomo adwuma no so wo seti date cross ade ka ho udie asofo ehye na nagrada ho nkomu ni nyina no eye meme nkom hye ana omu faaye because almost steady hu no say Seer de wanya kan say ka so obi ye Seer ene obi ohunu ne ma atwam de asie ene ne beba so atiase almost steady hu no say Seer akasa na de onyankopon o chesoro no o wa adwuma ye so etino computer man de me ka so ye beifo no obi a nani frade nani pre obi so wani mmere obi a na nka obi a tisika e de amount se wo to plot afiri wo ho so atiase watua sika e de amount wafa kwan bi so afa sika no asa de nipa no e kokko se nipa no etete so atiase computer man de bibia ni wa kire se wo ye sofu asofo a ewo Ghana ha ono opia nya problem moba no weja junction say somebody bi si wa tro so father ken sofi wonya ohwe oye young boy afa ni wa free na mtumase na me di me birthday no me suma say omumfa invitation enkoma computer man no mo kwa na computer man wa busy wa cancel to mo ye say omo ko father ken ne ho no mo ba eto omo ba ye no na obi so mo say na omo ko he no so omo ko father ken ho no say na oye den no mo say na oye asori obi so mo say na nipa ho no mo say hwe asori dem ho nyina ye ma eti sata ma wo ti say asori dem ho aye ma no boy ne nya ne hwe wa frase ene boy ne won toka wo social media so ni TV station so a je say wo take father ken no so fu bi oni ha o amasaman hwe from here to amasaman ya fra ne Yeremia wode Yeremia so anya ntokwa denden e wo ni station no so a na me pese mbisa se wi asesebe tani ba yera e fa santini ho ben asemi na wakobo so tani se ne ba sebe o yera e fa santini ho ben so atiase anka adwuma ne ye obi ye na adwuma end of the day no obi asore obom pa se rade be man de obedi e kwan obi be fa so ye na adwuma ne de anka emfa wo ho so atiase computer man ono ne software ebre bi atwamu no se mo te se Peace FM announcement se software bi e bansere ato taxi driver ma taxi driver no aswa bansere ndi ko Peace FM na computer man ono na yesa eya ono a boy ne koye no oboni din straight satam na na sori wanya enti Peace fo no e sori tia no e ma sori ni kukura ana ofre nya ho e be hye waja junction ha
ana odi abayisam a ete sa so atase unya ni berefo a sawo unya ni berefo a Jesus one touch ono zo obrugo ha oye na sorry ozo oye wa sorry eso no bia ni day a odishia se munyina mu shia the same day kura obi eba onimu nipa okọ no ho na se okudum kampo into the force of so bia ni be okotani so atase the same computer man na me hunu ya no computer dey si office in si asore there esi office ani emiemia so e de check niema so atase onye correct who sorry tia Jesus one touch and san ye de one touch ebetumu no ade ebeche am ye de one touch akotumu no anajo me dakura medum me phone sa de no manima ade e kam ya manu me phone me wo ho ana ofre me a me fa no se Apae na me se adan na madawo no so da bi me ma story bi na me se story ben oso me kan sem bi a kire ahomache 5 o'clock police for ebekwa akofa one touch wo ye den uno say police for ebekwa akofa one touch sanya wo ana setting apa computer man ama eye one touch ono ankasa na yire a one ne wo akwala no o man 50 million ana satan 50 million yes kaketu to bi ma o say dwetire no saji na di boni bi ti say ya easy akwala say o 12 years so 7 years ebe na papa panyi wei ene na akoda one ne dakora na sempa Apae enti ya de ne ko akwala ne ko hospital bi e be show say papa no ene na da so atase wo so one ne da wi a no the hanky no wa ma plan the hanky na fanase na on one touch no age hanky no na ode akoye na so eti computer man there onya sofo o be fu ankasa hu fi na tinimu ohia se ye bonu deliverance sofo a onum cocaine obi anhwe ni behavior nya me na make on hwe behavior said o si kom ewo interview ni mu so obi bisa wasem na asem no emfa me ho na wodi me ho asem ebe wurem. What is your problem? What is your problem? I was here for said yeah papa Apae for day and some no to edwa eno na che say they work kan ede fa computer man ho wa woti akira na wa jeje ede afam na odifo yen hwe asofo obia ba wotimi kasa ni we nyame emfre we huhumfi enati nipa ni mu we say enso so obi efre na say nyame efre nipa na nyame to nsa de efre nipa na nipa no ede ne ho ekohye nyame nsa no na wunjina ho no ma na wuni ho be ye na wotimi hu say we die wonka eye nyame nyanko no ehu ebi eno na mpese mi because munyina mo from ho say mo ya asofo ba obitimi ba be condemn ne yonko ho say ya asofo nyame wo mu mafro mu say asofo tie me Bible si dua na ba no ene ba me ehunu dua ne so obi ahwe mfonyini kakra bi a matwa a kire viewers ana obi bia wo hwe bi sofo papa ben ana obi atowa de na onipa kro no waba na obetua na balance no agi paper wo increase ade no se ontua o sa ade asem no court no mu ye no enne ochena sofo papa bi anyesa me pese etiefo obi ajeje 2 sofo papa ben ene be fa vi wi asefo adwuma wo mo nnim nyame aye pese ye twa mu ba awrade mu no ane ye sesa mo from wi wo ma ba ya abode foforo Bible si wo nipadua ye nyame asore dan a wo nyame honhom etim na se wo se nipadua no a awrade nso ebese wo Isaiah 55 verse 2 so atiase se obi num wusie epam wo nyame honhom so atiase eti onu ankasa mu wonam ho no nesu honhom na firi ne mu nyame honhom ba akukura ni ne so hwe ebrebi na yatikuo bi enti no na meta invite asofo no me yese me bo asofo ni nyina no na yatikuo se de be bibi ba ye nyina betima gina man na computer man ka ho one touch ka ho na sa computer man because of fear na tini mu no ekuwa ne ate no ofa kwan bi so obegu no ko na mo asofo no mo amate de boa mo ho no ya de boa ye ho no so atase ofa kwan bi so de begu no so eti computer man de
ne spirit ati ne mu no enkyere obi a oye onyankopon dwumani sofo a utwa akoko na wo wasore na asema me kan me evidence so sofo a osua enkoko edekọ obrogo ensuo ho wo koye den wo kopedin so atiase eti mekase obi nye sofo a bible si dua na ba no ene ba me ehunu dua ne su eti computer man de ni behavior no ekire obi o ewiase ni because computer man onam ho no apraku wu a wu ye nyina computer man kan o kan won sen me be yi ano me tumira na ma kire si because they all kan eye computer man say apraku di o kan wi ye hwe ye ma me konfu ba agrada say o ye evangelist ya wono susu be make such allegations say ye reverend obofo susu ni ma apraku wo ni obi say wo si we ni we susu we ni ti wan ye engineer ewu de ebetuma fa ba bia okay ewu ebetuma fa ba bia tie me me kan me wade ya megina so bia se chiremu na ye ni freni ento bo na ode ne nan esiso sanyasa computer man authority am anya the first time ni wa authority am wo kwan bibiri so me kase onima proku wo ne ho bia ebere bi ye hia wo engine filling station na wo waja junction na first na times na ye pon asori a na asofo ne ye ta hia ho etena obi ana minima de esi ye that computer man eba ho eji oba ho no ana ofra preku gina nchen ti ensem ni mu ana ye ti dede kakranti ye ya dwen se ye beko ho kwa na preku se uya meka no ho bo preku asum bum apreku se wan kan kire me se menkope okra black mra na minkunu na won fa ne moja no enya de ma me atifo mutie bi de tie me computer man or the ababo ni binimu ama na pete no onim nipa wa beka no ade a meka bia anso no mi wo prove wo ho na kum chacha e wo ho na one touch e wo ho mo pa mu firi ha mo nko bisa one touch say asem say na meka na no kra na say nya no kra so atiase ana apreku say me wabo mi adie bia waye bia meka no wasabo na so bom osenya wo ana aka chem se wakosa Apae life asori na ho anya edina asori mpega biem no wasabo na so bom osenya wo ana wakosa kum chacha asori na ho se na asori mpega biem ni nyina na mugina ho ma anya hwe o de tie me o de sa agro no groba ofie so don't rush na wasabo na so bom just you decide say afi de ekono ene edin enti ye be kone akopata ensam mako 7 apraku kan na ebia waje ho soto na onko a we sofo ben Jeremia wote amasaman from here to house amasaman uko se be take you by 1 hour 30 minutes one na nya problem Jeremia aya Father Ken ya yeba small boy a sabin ko nim bibi kura wonyame adwuma mu a yebetimi aboa no wone no anya ntokwa one touch one man yiri 50 million e dey setting up na me pese etiefo ncheki se me na me dey asem to no so ana asesofo papa ben ena e be behave sa Odi for we dey wakasa eye bebre we dey yembra nensem wana se nsem ni bi na o kan ye se waton eye waso pese mi hu se nyame asori dan ye ton mane ye yi eno na me pese mi hu because asori ni dey wunya sivia odo se ye wona wodi sika esi ye dey ban enya wo dia wa dedicate e dey amanyame nti wutimi ton e mane ye yi sa Bible say erade onti edan a nipa e de nensa ye Minim sa ote de American Bible say asori dan no ye hia dan nipa ne si ye so atase ye betima ton asori dan no but nipa wo mu ne yentimi nton wo okay nipa wo mu na no ana medi wo mu esa akọ start asori Ghana for ye nkofo a omo kasa because of a common bere and because of sebi obi sini obi ntino obi te wo ho asema because of say onni dwuma bi di no
ɔbɛka wo ho asɛm a ɛnyɛ Ghana nko the whole world ɛno ne ade a ɛkɔ so time a metɔn ma sɔre dan no meka ɛwɔ mu yɛ me ɔmo ma me just 3 months mesi asɔre dan no foforɔ mesi asɔre dan no foforɔ no obia wɔyɛ me interview bi ate but ɔmo mu bia no esan so ɔmo pa asɛm aka nti obia nsi hɔ na me pese me prove kyerɛ wɔ mu so ate ase eti no dia me pese me kana sɛ nyame asɔre dan de wobɛtumi atɔn but wontim computer man ye po bi a wɔyɛ dwudwantwi a ɔno di kan yɛ dwudwantwi first ye po bi asɔfo a wagimi a wɔtɔn na asɔre dan computer man ne di kan yɛ first wɔno kora de memfrɛ ne sɛ dwudwantwi memfrɛ ne sɛ obi a wagimi but memfrɛ ne sɛ obi a wabɔdam na wohia sɛ yɛde ne kɔ asalam kɔsa ne yare because ne behavior no enkyerɛ sɔfo ma starting nyame adwuma 35 years maka sɛ me ne sɔfo bia nya problem da wote saa asɛm ni nti no wakeka nsɛm ama enne no wote ase makɔ Royal TV ɛwɔ saa asɛm we ho radio fo a afrɛ me for interview ɛwɔ saa asɛm we ho eye bebre ana mo nso mo de aba nei eti no de me pesa me ka kyerɛ ni pa nyina na sɛ one me history maker nyame adom me na me ya asɔre ɛwɔ wagya junction wote ya asɔre dan ma saa ta ma asɔre dan no na ye nye ho eti wote ho na nsu oba wote ho a wo hu no wo hwɛ from Kanesia nsuo no to gidigidi eba wo hwɛ from Kaso a nsuo no to gidigidi eba nsuo no to we to free ha eduru wagya junction ho no na ya members no bebre ka se nsuo be sa asɔre yo ana metene me nsa hwɛ nsuo no so na me se wo Jesus din mu me stop nsuo we sese ya nsuo no ba bia ɛtɔ bana enyina ho for 7 minutes nsuo no to wo fa ko saa for 7 minutes history be na computer man owo oni history dia ni history awowo ene se oba bia oni ne kunu nya problem na oba ba computer man ho fa kwankyere na computer man tena sidin ehwe oba nanim din se oba no nkosa nsuo emfansi jaso no mfa bo entum oba na no aboya no da so no ase ne bo no bebe ne mintimi wetimi yesofo adwene ene ode yesofo adifo me kansa mo a mi hunu ye asema me kan mi wo evidence mi wonkofo bebre nso a wo mu nim se de me kan we asem we aba hot fm pan ama nyansabo akwa ene na ye ho interview pan oza me kan na ma kire ba bi kura ade no esiye so atase na nya ni bre ene hunhunfi ene baye spirit ene ti wo mu a me ye nipa ya ne meko me ma asem bedi na temu me bai se ne nsem a wo kan me biebie nani so ama obia hu se de onu nesu ene ne ban ezitie na odifo we de ye nche ye de nkomodidie no ebeba na wieye na wo hwe ebra na wo ton edan no wa sori dan na ede ama konfoba agrada likunu so wa mayete se ye likunu ena na wo de ema no na wonim se wo ye sofo a wo ware eye konfoba no wa nsheki se ebedrum mebie de wa sori dan no ebe ya konfodan sa adwen na amba wotiri mana wonim because of say na minim nia erade e de agrada be da chinti no me danyame ase pa beginning na omo Thomas Oredan no na adwene a ewo omo tirimu ne se ompese ombubu asodan no omde ho ne estate omo CCC estate but me ton dan ne ma wo mo no ana me bompa ye se erade mfa me so na edan a omo asie no omo ntime nya asore wo mu so atasenti de me pese many pe nyina ate asense ye nhyenkom kekewu ye hyenkom a ye nkom hye ne ho adwom so computer man onye sofo ebre bi oba me program ase onza me kase ne ehia meeting oba me program ana me man mic ana ofre oba bi ofre oba no na o hye oba ne nkom na o se oba ma hunu se ho kyerɛ na rade se men kan kyerɛ wo se ene wo hawo wa mani hunu
watete wabobodie eto atwa Awurade se wama ne bɔfo bi edi sika agu box mu edi akwakosi Malam Junction eye trotro station ana o mama mi ta mami chini from anwumere na kosi adekye wanhunu sika bia we timi yesofo we etimi ye prophet onye prophet onwunu hwe eye nadwene ena ode yenya what you say me mutie nsama mekeka any reference amema asem bia meka bia no se eye atoro ana me de to no so Awurade mu me ne ntamatem yen mfra nyame afra yen nyame adom uko kumase a mi wura kumase sesi awura shop bia mekota de a mi wura ho a omunya hunu se me a omsefa because of good name a yeja wo nti uko kumase asafo won se kuro bia mu no ba bia sebe ye to toilet gu ana ye to ball gu no uko kurase a ewo kotia ana nafo but kumase asafo no mu to ball gu kuro ni mfimfin hwa eye abrotia school park hona na me ye crusade ewo ho ana Awurade fa me so na me se Awurade ti asefo kasa kire me se bre bi bedura toilet aye tugu ha ane ball aye tugu ha me hu se ye sisters e de atwa ha nyina ho ahia asafofo no bufu ipa se sofu we de e de ba sofu ni de ba asem na okan baby a yen yekoye toilet kakra tu ye ball agu no ana obehye sankum we o pass si ane me kan kokumase asafo sa pepepe my god se si ame no wa kokumase wa na me fi wan kasa wo de wani agu enya asem bi na wo kan nyaza me kan na wo kan ya me kwan ni odifo me history maker eya abrotia school mu ho no na first every Saturday bi o mu ye yi ho na me ye crusade wo ho na omo edi funada ka bisi ho ai wose omo fa funada ka no e free park no so na ta amaso e wose me hyehye me niam enkofo yi mfada me benti na ha me so mic ma me si free na de koye Awurade kasa chem se yenya yi o park we su bie mu da se wo free kumase de a abrotia school no ya for how long ayenya yi ho no de ache ka what you say why no odifo yen ye history maker etu computer man study hu say enkom sha ma hye no dadaada ote won wan hunu se me yedwudwentwie maton ma sori dan dadaada wan hunu se sofo kwasea ana aton na sori dan so ati ase but otena ase study hunu se enkom sha me hye no abam no hunu se de o ka kire nkofo se madoma yera medin ayera mintimi mpeja biem anyame enam sankom hye no so egu nanim ase no ana oye na dwen se wode ntokwa eba be hia me na me team for first time me bufu ipa me ye ma dwen se me ko ho PSA Esther and stop me ono so for Jesus one touch ana me frɛ me baby ye frɛ ne matata awu di so for usu bempachi ana me ka chen se on frɛ computer man na me forward ye yinde man no ana o frɛ no on kasa se David ade a wo ye ne de na computer man say on pa ma chaw na me say listening to me on pa ma chaw nya chaw pa ne hiam ade no mo de abeto YouTube no o munyi mfiri ho when you free one and the next day ana me call Royal TV asidan Kenya me say Royal TV viewers no me de beto off on the next day na me pay 55,000 ana ahwe ne ho na me ni ka keke wiase o sene wo yonko a otan o otan ana o hunu say adom anyame de ama me no oni bi o yusu na dwene ana o de ye nyame adwuma one computer man am ho o ka kire obi ya say we sojani oboa oko soja we he onye soja adwuma da e wo se soja fo no kwatimi me ebe onyini ne enye oni ne nyini bom david nye nyina asem na meka soja adwuma no asem a wo kan ebe 15 years tie me ye o se no ye soja ni computer man school ana ko no e cadet wo mo dress it se soja fo sa ano otane no ebe se we soja ni ene computer man sorry a o se wo ye doctor nyame dwuma mu no ayarefo dodo sen ana wasa omu yare asidan Kenya me otiase se me ma sorry a me ye okono no oba bia ye frɛ no Mami Kate o US na pompo mako 5 ebo ne moto
Yeah, my first time I bump a movie pump iron. No one of friend was with you for me to me mass or in it. Now I'm saying there was a pompomako 5. Now said you mitisi jammy. Ne said you me who see Jerameno. A year me some infant hospital me in Chicham betting me soro. Eating a minipa, Mr. Bompire mammy. I'm so soon some mompire movie and I'm listening to me. Dear what can't me bompa me man 1 hour. 1 hour so yeno. Or check it pompon and then in Yara. I sorry I may walk on mammy the toy instruments, mammy. And could you go sorry them home, mammy the to mammy. And why me de ya sorry no or no energy mammy. So I said, you know, a dear bear evidence ben computer man history ben and why. Oh, why any better. We are so son of young one or town. Now, or the Apae, Abunibi, I'm an appetite. Where ye Apae life. Yo, I was here for aha and a brother my acquire my dear Jumedin Siena and son on where the Yambusa a year so for a Semtia A B 9 year one telephone number and so and Suja. Or if for still what I saw a year, sorry, if you will be person who or person no one to train a young come out direction and our telephone number person on fire and to a Fato Abontima Ashophoniative for one show Sabri. Wonderful. Mastati Fufro Army Yana counseling. Our Ashaman and a tema. Now, by the person, the 2 dresses here, Ashaman, dear. It is a be our person whom was Shaman every Friday piano. Say, oh, but no see a shaman traffic lighter. Famoto, and now Ukada, Ewo, also back Queen's Hotel. Queen's Hotel. From an past 6 o'clock. Ego see we are 12, Namapon. Messia, sorry, then, sorry, then, Messia, no. Ewo Kukrubiti. But said ye by a 190 emerentino. Masore na nkasa wo bus. Senipa edekwa soro every Sunday bia no pano from anopa 6. Edikosi 9 no. Ejina Weja Junction engine filling station ho ba bi open for eye emato no. Ufura filling station na wo ho na bus bi gina. Ufura ye nye wo hwe. Ye ponso a bus no ebekwa kosiw e wo ba bi awo. Eye mefia hey. On se muhu se nkonwa salai wo form. My God. And cancel me ya humachi 3 a.m. and nkofo start by. Because me oba me nchen ya. Ya fe na mbebusa asem ben na ade by o. Asofo oni bi awate wo nkan radio so a. Obete se ni frafo hu na de te se computer. Asosia fo wote asem. Obefro obi ahye me nkom se ni nim. Et no ni patrona dia to because of bribe a wetua mani paniti. Me oba me nchen ya. Obi ani ho bebusa hwe. Dia me kan opa bra na ba so hwe. Oba me nchen otena se ade odi ba bia mekani nyina kyerɛw. Bibi ansa na mabisa asase ma mekan woni ni. 1 Samuel chapter 9 verse 6. Bible say Onyankopon difo ohunu ni ma twam de asie ene ne yebeba. Omode ansa obetimetu anamo abɛhwɛ makiri kwan. Na abɛhwɛ makiri kwan rade nam so. Bema dance ai wo chef. Tie me. Maso ni the Great Light Worship Center. Great Light me fie no e wo top base. Eti o ba me fie a na fa kasi Weja Junction. Weja Junction ho na no. Traffic light na se. Filling station ho ho. Ubansi apaki taxi bebre ho. Taxi bia wo be fa bia na frame number ya me de betudwai. Na me ne taxi driver na nkasa. O de wo be me fie. Oba na obehu me hu no se TV aye kasa wo so. Any radio aye kasa wo so. Any interviews yo mu ye me interview. Efe wa be me interview. Minim se na dwuma na oye. Be sa de be a metimi no mu aye dwuma to aso ntino. O mu kwa mentimi nhwe wo mu saa. O se me pe bibi de ba wo. Ti won so wo ba bua wo ho. Se wo ba bua Awurade adwuma. Nyame ni pa wotie me na ate me nkan. Eye Reverend Seer Apae life. Me ka se the road is clear. Ka se no shaking. Computer man wakope no ho asem. Eye Apae life. For telephone number na amba. Oh. Ajunjene. What you say we are seeing busuofo. Edi wachi no ojejewa. O telephone number kora rate me. My God. Erade nshira obi bia. My telephone number nya abotere ne chiro ne ye. 0242 88 44 35.
0242 884435 Obu ano go school Saturday no we Sunday nti de meka na bia no refi 0242 884435 nyame pa wote menka na wotie me Reverend Seer Apae live me Apae tumi nyina nyankopon ne nso woda awurade wasam se ense wako ase woko mama ne ntokwakom mu me ba no nkyerɛkyerɛ mu me mpae bɔ no so obi bia wotie me no ɔmfa asɛm wei so ehunu sɛ de wo awurade wositie wɔ Jesus din mu nti amen Apae live Amen. Abusiafo yebeda odifo asi ebebre said the ordinance matudwa ne bebre na waka won so watie afri afani mienu nyina won so judgment and as a contribution anything fabra ebebetu edwa e wo too much GH comment section if you like videos na share e all the social media platform so follow yen e your IG page and your Twitter page at too much GH _ Facebook and so too much GH na me amidi dwumade ho echia me midi e de Kia sikapa dasene ebesan edi ehia ebi makramo